Dipu rong miradana sor sanggita tisopi puino da bangpi lak tangka forest guard la pen medical along voreng ang hoi nang palong pipo pu men pen rat phan ka chong thui bangso pathak jakong poni phang kora trokar ni sanggita tisopi aphan voreng ang men pen lak tangka ki piduna bangpo bangphi atom pen pherang kya mai kang nipong sita choklo nang claim pipo nang ta inu dalo so nang phanang me hang kelang pe nitum part time sita nang claim pipo posi po anda nitum chi chaklo alang pilo nang kibi nitum phan guhati wango po alang message nang gelo pilo wango ne non guhati rong sini kam claim bomlo 18000 inut pen jong sinang tum da claim ji polo te wango polo nitum damlo osomar pen hem family ban sida peri sang ka do kabi nitum che ponlo inga hada alang pilo nang ibi hadak tabe room bhara na koni room bhara ta enlo non mani bang punang tum non ko ke sang han room paisa ta be ke sin bang hananda angel la ta be dalo ta be na receive se ke bang ta bang we dak li bang ta ni tuma hem li bang ta angke train ni tum hanang ka che pa hong nong ka ta ni tum hanang ka check du ya train ang dun lo o so mar ko ane du ki do alang ta inu dalo so ma di alang ta pai lo pai ka che man ta bang lo te alang pi pa munit bang gan jin so si det ke alang ta so mar do lo ala so mar ki so so si ni tum ta non so lo te ala bi pa ka ju ke non ni tum bi pa ta na pa ma u pro ni tum pa para bana jitong ke ma pa ni jin so ta te ma la ala gwati ji do bu ni tum na ye ta gwati na me gwati no ta be ala non ni tum hala ana pa the ra ni pa ne po to ma ni tum da ida non jo ni tum la pu ar jam lo ida ni pa ne po to non ku pi lo ka ma tha po ke hadak pen che bang mo be dalo ako hem pen si pharo phone non ya na tum hin ben pilo tangka tong naing pulo ma mate sakuri hi choklam naing pulo sakuri si ni tum ke cheng pen ke sakuri si nang ji pusi ni tum ko ano ne chi ko pen ni tum chong hong lo da alang nai che chak lo sakuri nang pi vek po pu ni tum hala ani hong nai che chak lo ala inde non pipo si alang na pi thek the ni tum be sakuri claim vek ji po joni si tum hem chi rui re de lo no ada dak si do lo ni to no da room bharan ta pi mo be jo ho chikluyon follow room bhar pili tum phan sakuri men pen paisa na en lo kwani glon pisa gorilo pisa gorilo lenar ba men nang pipo posi nang ke hang lo kumaha sanggita di sopi lagi kuma lo kuna sor lo dipo rong mirda na so ko pilo ke klemi ke lang iklan bang ni thang ta awi tami beng along semia lang ni ke cheng ho kya lang si ke klem bang pujal he ni tum phanang pulo ke ni tum bang kya hok si tin kok lo bai do pusi cha hang bom lo he ante na tu kopia men pes non taka pilo lang lipa medical along lenar pan ya la kwan opi ke in tum bai 45 kala ni tu 45000 man lakh lo 45000 bangkan ma ke pi ma kosom ni tum gi pi rapet bang ke baheni ni te pe ni 345 le seta mi a group bang nang itang grup bang kwan do iglo men tu pen iglo pi ke October kopia post men ke pi ha cleaner cleaner da dolo medical mane la medical में medical college la ko pilo na tum hana chi chakente alang bai sakuri nang pipo bujal he ni tum ke rong si do ma alang bang funang kol lo em sakuri claim ji ma claim ma balam le henge jok ta me ma jok ta sakuri ke ari I duk ma ti di kalima inge sakuri men ben bujal lo ma ni tum bang ke bang lo alang ban lo non paisa non ma sinang ji pe long ke ni tum bang ke 45000 ahem nong sinang thon lo inge 45000 ham pide pen alang polo nei hong tha non November 2 tarik lo te kam nang pa join po balam le inge kam nang pa join po polo amang ke lapune te tum bang ke family inge alang tumang ke do thai we amachi room en noi pujal he amang ke room en lo inke ladak ta chiklo jon 2000 room en inke ladak ta pi mo wedal lo inke chonghong tha pujal lo hoptai hini la pulo adate si la pumane nang chak bom yal he ke kosan se nale tum ke chini le illegal appointment ko appointment ta we mane thang of proof ta we lo alang bai le appointment letter hope ne sana pi aha na pi thang ta we mane nang polo nang tumang ke nang pon non pujal lo ama inke ni tumang ke medical college song dul lo he nang polo nge alang bang ke sar puta chini ne bai do puta chini ne mane majo khandam pachi tong te de jalo Kona medical college long lo na lada he di fu he
Nilada sinang kon lo. Ama inke alang tumbai uniform wan lo. Inke uniform sita kona pentong la so uniform di wani chini ni delo. Sita ni tum han ke non ma uniform chiroi da mon mandi ke nang tum kam join nang po pelam lo ke ni tum ya hok lo bon pulo. Uniform ta ni tum ke chiroi delo. Inke chu lai lo la pen ako hem wang thulo. Inke la takali ning hong tha pu inke ni tum ke non ke ning kan ki chok lo. Inke la ni ti tum ke family mati. Inke dak room bahara si do ke la ke malo pipo. Inke rong ke aja ta velo pujalo alang join ni pen alang si a hok lo bon puja mai ni tum ke hodak ta long le ta chejor det lo. Inke sa bagan anta chejor kang la. Inke non ke hem tanang pipi dak lo ni tunge non ni chedam thai be chedam thai be ni to ye chukhe la sa Kenal itu lah so tangka kipu itu penil son logi cetok lah son dono. do ke do sita non bang ke ban be dak lo Lo ke chutok do ke do. Ande nale to nongi kopi lo kipu ibu kan. la Tum ye paisa long nang po pujalo. kam pi te ke de lo polo si paisa ban he na pi bag nang po Ni tum ke ani ar lagi ke ni ning tum pen ke chong non he hong lo hem mati. bi sita mi nang po pi an lo Ahem biti kopi ma ke claim mo sita mi ni tum ke paisa long nang po. Ako jong si alang tum jong sinang si chak unde pulo te hema biti sa mi ni tum ke nang po pujalo non bang ke. Ala sarpi handa pulo chiri no puchiri re itum wang joy olo mati la da. hopta ta nang do kok do lo Sita mi alang tum nang chak dunde. par job sita chok lo Ni tum ke chok lo to. Permanent jong si nang jong si long ke thep vek lo pulo ke ni tum ke part time. Non nale tu bangkon dolo son posa kipitang tu bangkon dolo. Non tu matim. Itu mati mi 12 non to. 12 জন penali tum kon ba amount no paisa kita Bangkon bagai mon lelo. Ini bang sarila nang ton lo tin lak aki ek lak di lasong kita ari deng si tivek lo aku samen ke forest guard permanent Kuso ningkan lo nale panai. ini kan isi dulu Nali alang ni fansi tivek lo gede. tivek lo Cantik bi alang yin dan lamcak haji ngaji tinggal. longpo usinang ku bom jale he anta mane nombai phun ta nang deng tu de ya ke da abang achi tong pi ayam le bang ta la sapi bang nang chonon po do lir ke chetong do Noga cetok dok. Lah so alo nang inuet ma mate bangkon lo nang jang cira bundo manja so. mane la sur bang ke bang phopan siklem bom tu ya Appointment na so nang pido manang. appointment hai na Dulu cari. do lir chot Kopi fan na paisa nang en gen. la sakuria phan ya Korea fan. Nang chok po puto nang en ma mate ko. chok phit po ya lo Nang li thean lang wa prang la son appointment ki people la so so pi mane pan successful tek long. Mane amitang nang setan mang ke pacok kita dulu pujat ta kumane sini tu ni ke temang lah ta cogi ya sih aku bom lo cogi por pujat le Kuning lama. suning kan Ni la solo so kena tu so sini dia lah kan. ผมไปลูก abeng na men คนละ oh la so beng no si kidun he Son kan beng ko lang ha. 85,000 no anki pinap vang pinot pon an tu he anki ko son do vang po thang ta suli le ja lo vang po lang phanang chi tong chot po ha na ni bozar long ta ho na ni ha bang a hem long nang pon po ha da ki chu nang thik pi po la sonan ver lo anki akam phan ki claim long ji phan ki thang alam ta bi lo ko hem pen le phone nang ko sita mo 20 ni ma 30 ni mo last week first week la son sin nang tu result he nang chak result data angki appointment pen share certificate men tu lo nang pi po po share certificate pen appointment nang pira pe po share certificate ta velo appointment ta velo hala paisa ki pi he di receipt an ta velo thang ta velo son jalo ama ki ni tum ta bisasa vedelo lang phan ki paisa le nang chipi non kam ta nang nilu pota alang phone ta nang receive tu tedalo message nang people lan cholo আমাৰ চাকৰি নামত 2 লাখ লৈছে আৰু তাৰ মানে পাৰ্মানেন্ট পোষ্ট বুলি কৈ পেলাই ল'লে তাৰপিছত কামটো হ'লে যেতিয়া কি বুলি কয় কিবা এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰটো দিব তেতিয়া তাৰপিছত আৰু 1 লাখ দিলে হ'ব বুলি কৈছে মানে 3 লাখত মানে কিবা কৰিছে আৰু কৈছে 3 লাখত হৈ যাব বুলি কয় তাৰপিছত আমি 2 লাখ দিলোঁ যোৱা বছৰৰ আগষ্ট মাহতে দিয়া হৈছে তাৰপিছত ছেপ্টেম্বৰৰ 3 তাৰিখলৈকে আমাৰ হৈ যাব বুলি কৈছিলে কিন্তু আজিলৈকে একো কাম হোৱা নাই কোন ডিপাৰ্টমেন্টৰ আছিল? ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ কাৰণে বুলি
ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ কাৰণে আপোনাৰ কিমান মানুহ দিছিলে বাইদেউ তেহেঁতক পইচাটো আমি একেলগে দিয়া 4জনক জানো আৰু বাকী পিছত দিয়া সেইবোৰৰ সময় ইমান ভালকে নাজানো কাক দিছিলে পইচাটো সংগীতা কিশোৰকে দিছে তেওঁ ক'ত থাকে তেওঁ ইয়াতে ৰংমিয়াৰদান ডিফু ৰংমিদান হয় তো এনেই আপোনালোক কেনেকৈ তাক চিনি পায় মানে কেনেকৈ চিষ্টেম কৰা হৈছে এইটো অলপমান ক'ব তাইক মানে আমি বেলেগৰ থ্ৰুৰ পৰা চিনি পাইছিলোঁ কিন্তু কি বুলি কয় পিছত মানে অহা যোৱা কৰি কথা পাতি চিনি পাই মানে এইকেইটা তো তেহেঁতে কৈছিলে মানে পইচাটো দিলে মই এপইণ্টমেণ্ট ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত লগাই দিম আৰু কিমান একটাৰ পৰা কিমান পইচা দিছে আমাৰ পৰা 3 lakhs খুজিছে কিন্তু আমি 2 lakhs দিয়া হ'ল কিন্তু 1 lakhs দিয়া নাছিল আচ্ছা আপোনালোকে যে দিছে কেছ দিছে নে একাউণ্ট ট্ৰান্সফাৰ কৰিছে কেছ দিছিলোঁ কেছ দিছে কিবা প্ৰুফ আছে দিয়া কিবা দলিল আছে দলিল দিয়া আছে তো এতিয়া ফোন কৰিলে কি তেহেঁতে কি কয় মানে এতিয়া ফোন এতিয়া চুইচ অফে থাকে তেওঁৰ হয় এতিয়া এপইণ্টমেণ্ট হৈ গ'ল নে এপইণ্টমেণ্ট হোৱা নাই একোৱে কামেই হোৱা নাই মানে এতিয়ালৈকে একো খবৰেই নাই আপোনালোকৰ পৰা কিমান তাৰিখে লৈছিলে আমাৰ পৰা আগষ্টৰ মানে 1 বছৰ হ'ব এতিয়া এবছৰ হ'ল এইটো মানে দুবাৰ দিয়া হৈছিলে এবাৰ আমি আগষ্টতে এবাৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 14 ছেপ্টেম্বৰ 2020 কেইজন টোটেল কেইজন আছিলে আপোনালোকে আমি সেইটো দিয়া সময়ত আমি দুজন আছিলোঁ তাৰপিছত ছেকেণ্ড টাইম এওঁ দিছিলোঁ আচ্ছা এতিয়া কিমান দিনৰ পৰা তেওঁৰ লগত আপোনালোকৰ যোগাযোগ হোৱা নাই আমাৰ যোগাযোগ নোহোৱাটো এতিয়া 3-4 মাহ হৈছে বেছি দিন হোৱা নাই বাৰু আহি থাকোঁ আমি আহি কথা পাতোঁ তাৰপিছত কয় মানে কি বুলি কয় হ'ব কামটো কৰি আছে এনেকৈ কৈ থাকে আৰু আমিও শুনি পেলাই গুচি যাওঁ হ'লে মানে ঠিকে আছে বুলি কওঁ আৰু কিন্তু এতিয়া এবছৰ হ'বলৈ হৈছে আজিলৈকে কামটো হোৱা নাই এতিয়া আপোনালোকে কি বিচাৰে আমি এতিয়া পইচাটো পালে ভাল আছিলে ৰিটাৰ্ণ পালে মানে হ'ব বুলি ভাবিছোঁ এনেই গম পাই নাই সংগীতা যোনটো নাম লৈছে আপোনাৰবিলাক যে কি আগত পঢ়াও আৰু বেলেগ মানুহ কাৰণেহে এনেকৈ চাকৰি দিছে নেকি পইচা লয় এনেকৈ নিজে কোৱা মতে দিছোঁ বুলি কৈছে হয় কিন্তু আমি মানে কাকো চিনি নাপাওঁ যে ইমান ভালকৈ কোনে দিছে কিন্তু আমি তাই মানে কয় আৰু যে আমি কামটো মানে হয় মই যাৰ কাৰণে কৰি দিওঁ মানে সিহঁতৰ কামটো হৈ যায় বুলি কয় ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত হয় হয় তো বাইদেউ ক'ত মানে চাকৰি কৰে না কিবা এনেই তাই চাকৰি নকৰে হেনো তাই বেংকত ষ্টেট বেংকৰ কি বুলি কয় হিমালয় হোটেলৰ ওপৰত যিটো ষ্টেট বেংকটো আছে তাত তাই মানে এজেণ্ট হিচাপে কাম কৰে আৰু তেহেঁতৰ লগত ফৰেষ্টৰ চাকৰি কৰাবৰ কাৰণে লিংক আছে আৰু হয়